Менің языларым ичбір шей көстермесе де, қырылған, чайпалған, белки бүгін ярын yok болып кетежек Қырым татарны, оның минлеріні, дuyğularını бек яқшы көстере. Бір күн келіп тарих Қырымман оғырашса, Қырым татарны қыдырса, менің языларым ортаға шығар. Егер бұнлар олмаса да зарары жоқ. Қырым татарның бұл қадар байрағы, шаны, топрағы ғайып болды. Барсын менімде бір қач ұйқысыз кежем, думанлы кедерім күнім жойтылсын. Маға бұл сатырларны язғанда келлезет оңғанлық жетішір. Татар тілі ичкімсе айтмаса да, кене бұйық, кене изгі. Чүнке онда менім жігіт халқымның бинлерce жыллық қайғылары, қайғылы жігіт сесі бар. 1937-1938 senelері Совет Бірлігінде o kadar dehşetli hadiseler yüz verdi ki, gelecekte bu devir Balaban terör деп adlandırılacak. Tarihinin bu karanlık sayfelerinde meşhur alim, türkolog, filolog, edebiyatşınas, şair, sadece Kırım Tatarlarını değildi, bütün Türk halklarının klasigi Bekir Çobanzade'nin adı geçi. Vaap oğlu Bekir 15 mayıs 1893 senesi Kırım'nın Karasu Bazar şehirinde fuqare bir qorantada dünyaya keldi. Çoban olgan babası kabiliyetlerge sayıp ve işkir olganına bakmadan tahsil alıp olamadı. Anin bu sebepten oğlusu için daha güzel bir akıbet hakkında hayal etken edi. Okumağa bilmegen, vicdanı ve yüce Allah'ın o günde o'zini mesuliyetli his etken, tahsilge ihtiyaç olganına inangan şefkatli babam 5 yıldan berli qishda ve yazda jumadan gayrı kun meni mektepke yollaydı. Babasına sevgi ve saygı timsali olarak şair Çobanzade degen soyadını kullanmağa başlagan. Bekir okugan iptidai merkezde imtihanlar bitken son 6 iyun 1906 senesi talebelerini takdirlep merasimi ötkerildi. Çıkışta bulunganlar sırasında Rujdiye müdiri Yusuf Ziya Efendi ve Tan Hadimi gazetasının muhariri Hasan Sabri Ayvazov talebelerden ise Bekir Vayap oğlu çıkışta bulundu. 13 yaşındaki bala özünün çıkışını böyle sözlerinin yükünledi. Kalbimnin en terendiklərindən bağıram ki, yaşasın bizim ilim adamları ve hocalar, bizni ışıqqa alıp ketken çok yaşa. İptidai mektepni bitirgen son kabiliyetli oğlanını Musulmanlar Xayriye Fondu Cemiyeti parasının İstanbul'a okumağa yollaylar. Ama mında Çobanzade'ni manyalar bekley. Sultaniye medresesine o biraz keçe kele ve neticede yerler artık olmaganını anlay. Xayriye teşkilatı paraları tezden bitmege başlay. Genç Bekir Marif Nazirinin koruşuvge yazıla. Nazirinin koruşken son İstanbul'a Xayriye Cemiyeti parasının kelgenini ve tahsil alamayıp Karasu Bazarga kaytmağa yüzü olmayacağını, semeddişlerinin beklentilerini yerine getirmesi lazım olganını anlata. Birkaç vakittan son o endi medresede okuy. Bekir Türkiye'de okugan Kırım Tatar gençleri sırasında en istidatlıydı. O, tiller öğrenilümüne daha çok dikkat ayıra liseinin ağzavi bölümünde okuy. Bunun beraber Arap ve Fransız tilleri derslerine bara. İstanbul Üniversiteti'ni bitirgen son iptidai mektepte ve liselerde bu tiller boyunca ders vermege hakkı peyda ola. 1914 senesi Çobanzade Kırım'a kayta. Bundan son Rus tilini mükemmelleştirmek için Odessaga tahsilini devam etmege keti. Birinci Cihan Jengi başlay ve Bekirni orduga çağıralar. Onu cebege yollaylar. 1914 senesinin sonunda genç Bekir esir olup Macaristan'a düşe. Budapest Üniversiteti'nin Tarihi Filologiya fakültetine okumağa kere. Tezden pek ağır olgan Macar tilini öğrene. Yarım yıldan sonra ise bu tilini sadece anlamak değildi, bu tilde yazmağa başlay. İlimlerge büyük merak tezden Çobanzade'nin doktor disertasyasını kurcalamak için yol aça. Bir müddet o Şarkı Akademiyada ders beri. 1920 senesi ise Budapest'ni terk ete ve Kırım'a kayta.
Акмешжите Таврия университетінің шархшынаслык факультетінде профессор унванынен çalışmaға башлай. Қырымда совет акимиеті тізілгенінен Чобанзаде советлер тарафына кече. Оны халық тасилі губерния бөлігіне татар қысмы бойынша мудир оларақ çalışmaға дәвет етелер. Советлерінің бірінші Қырым топлашывында Бекир Чобанзадені Қырым АССР-нің меркези ижра комитет азасы оларақ сечелер. Бұл вақыт ода Milli Firqa партиясының рейсі олмаға девам ете. 1924 сенесі Бекир Чобанзадені Бакуға яны түрк әліпбесі комитетінде мәслихатчы оларақ çalışmaға дәвет етелер. Азербайджанның Девлет университетінде Бекир Чобанзадені Азербайджан тілі әдебияты кафедрасының профессоры оларақ сечелер. 1925-1927 сенелері ise Чобанзаде университетінің шарқы факультетіне мудир ола. Анда о түркология, түрк-татар шевелері, түрк тілдерінің грамматикасы, Азербайджан тілі әдебияты угренелу методикасы кебік мевзулар бойынша дәріслер бере. 1927 сенесі яны түрк әліпбесінің меркези комитетінің илми бірлігінде рейс ола. Milli Firqa партиясының фаалиетінен оғырашмайып Азербайджанға көчкені Бекир Чобанзаденің илми карьерасына ярдам еткені кібі аятыны да узата. 1920 сенесі СССРді чоқ партилік лягу етілі. Советлер девлеті құрылғанда елбасшылар «Бізім янымызда олмағанлар бізге қаршыдыр» деген шиарнен әрекет етмеге башлай. Да 1920 сенелері большевиклерінің милли лидері Мирсаид Султангалиев Сталинның өмірінен өлдірілі. Хавсызлық қызметлері онен бағлы әркімні тақип етмеге башлай. Сталинның шақси акимиеті күчлешмесі üçün о сияси мейданларны темізлемеге девам ете ве ең күчлі рақиплері олған Зиновьев, Каменев, Троцкий, Бухаров, Рыков кебі инсанларны ве башқача түшінген сияси партиялерны йоқ ете. 1928 сенесі май айында Қырым АССР рейсі Вели Ибраимов тұтыла. Bundan son ise Milli Firqa партиясының en faal хизметчілері олғанда 63 кіші запт етіле. Партия бойынша НКВД мектептерінде бойлы айтылған еді. 1927-1928 сенелері Milli Firqa партиясының советлерге қаршы фаалиеті тоқтатылғандыр. Milli Firqa партиясының бір сырада Султангалиев меркезі деген түрк-татар миллетчі контр-инқилаби тешкілаты фаалиеті керчеклештіріледі. Да Будапештте университетті оқуғаны вақыт о шайыр оларақ инкишаф етмеге башлай. Өзінің шерлері о эксериетнен ватан меселесіне бағышлай. Қабал сеслері деген шайыр күнделігінде яш шайыр анам, сум анасы, яз ақшамы уй алдында, тудың бір үйде деген шерлері бар. Чобанзаденің туған тіліні бағышланған шайыр есе аман-аман әркеске белі олғандыр. Сені мен Қырымда, Қазанда таптым. Жүрегім қайнаған Ташқанда таптым. Жат елде мұғайып, ажынып жүргенде, ұмытым, хаялым, шай тұшып жүргенде, мойнына сарылдым, дертімні айтып, бір güzel сөзіңмен өзіне қайтып, жырларын болмаса, манең болмаса, жұрт деген сөзіңмен жүрек толмаса. Ах, насыл жүрермен ғұрбет яқларда, танышсыз, білішсіз ят соқақларда. Білмеймен, түрікмі, татармы адын, бек яман татлысын, Таңрыдан тадын. Оның шайырлері ақында мешур қалмық шайыры Давид Кугульдинов бойлы язған еді. Улу шайыр Бекир Чобанзаденің шиырлеріні ве ақи поэзияға бұ білгілерсіз елінің қапалы олғаны аңлағаным ilmi ішлеріні оқыған сон мен тағдиріме тешеккүрлер білдірдім ке, Чобанзаденің барлығынен дүния да икметлешіп гүзеллешті, алиженаплашты. Чобанзаде бір күн тұтылacağını біліп яшады. Чүнки бұндан evvel оның эпесі савдашлары енді тұтылған еді. Ona tanış olған Азербайджан коммунистлері оның тезден аписханиге түшінжегені білдері еділер.
Ama profesör buna bakmadan çalışmağa devam etti. 30. yılları onun kariyerası ösmeye başlay. 1932 senesi OND İlimler Akademiyası'nın Azerbaycan Tili filialında ulken ucağı. 1935 senesi ise Paris'te lingvistik cemiyet azası olarak seçili. 1937 senesinin başında Bekir Çobanzade pek meşhur, dünyaca itibar etilgen ilim adamıydı. Fakat büyük mertebelerge ve nüfus sahibi olganına bakmadan dehşetli akıbetinden kaçıp olamadı. Bekir Çobanzade'ni 1937 senesi komünistler tuttu. Hüküm çıkarılmazdan evvel yapılgan soravda Bekir Çobanzade özünün faaliyetini böyle anlatkanıdı. Mütehassıslık sahamda Sovet yolbaşçıları tarafından bu unvanға layık görülgen ve bu ülkelerdeki halklarının ana tillerinde derslerini bergen ilk Sovet profesörüm. Mütehassıslığım boyunca üniversitetlerde özüm ilk olarak derslerini işlep çıkardım. İlmi faaliyetlerimnin bütün müddeti devamında men tahminen 150 ilmi iş yazdım. Onlardan en azı 100'ü Azerbaycan tili ve edebiyatının Azerbaycan tilindeki problemlerini açıklay. Bu işlerinin çokusu şimdi bile özünün ilmi emiyetini joymamakta. Men sıfırdan yüzlerce tilşinas ve edebiyatşinas yetiştirdim. Talebelerim sırasında ülkeleri dışında doçent ve asistent olarak özünü ilmi işlerinin isbatlagan onlarca mütehassıs var. Bekir Çobanzade'nin mahkemesi Baku'da olup geçti. O tek 20 dakika devam etti. Ulu alimge idam hükümü çıkarıldı. Hüküm 13. Oktyabr 1937 senesi gerçekleştirildi.